muri ruhago y'isi yose hari abakinnyi batsinda ibitego, hari abegukana imikombe ariko bake bahinduye umupira igikinisho gikunzwe n'abantu bose. Ronaldinho ni umwe muri abo bakeya. Iyi ni inkuru y'umwana wakuze mu muryango uciriritse muri Brazil agakura abikirangirire ku isi hose. Ronaldinho yavutse ku ya 21 Werurwe mu 1980 mu mujyi wa Porto Alegre muri Brazil. Izina rye ry'ukuri ni Ronaldo de Assis Moreira. Akiri umwana yahise yigaragaza nk'umuhanga mu mupira w'amaguru. Yakiniraga mu muhanda no mu tubuga duto no mu makipe y'abana. Se yari umukozi ushinzwe za moteri z'imodoka, naho mukuru we yitwaga Roberto Assis yari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Nta kabuza impano ya ruhago yari mu maraso yabo. Ronaldinho ku myaka ye ya mbere nk'umukinnyi yabaye mu ikipe ya Grêmio ku myaka 13 gusa yatangaje isi yose ubwo yatsindaga ibitego 23 mu mukino umwe. Ubuhanga bwo guca ku bakinnyi gutambika umupira n'uburyo asusuzaga abantu byatanye kumugira ikimenya bose. Muri 2001 Ronaldinho yerekeje ku mugabane Burayi ajya gukinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Nubwo atigaragaje cyane abantu batangiye kubona urumuri rwiwe. Ariko ahantu yahindukiriye icyamamare ni muri FC Barcelona, aho yerekejemo mu mwaka wa 2003. Muri Barcelona Ronaldinho yahindutse umuhanga wa ruhago utangaje, dore ko yatwayemo Ballon d'Or muri 2005, yafashije Barcelona gutwara La Liga inshuro ebyiri, ndetse muri 2006 yegukana Champions League hamwe n'ikipe ya FC Barcelona. Abafana ntibazibagirwa umunsi yatsinze Real Madrid kuri Santiago Bernabeu, maze abafana ba Madrid barahaguka bamukomera amashyi. Ibyo ni ibintu bidasanzwe bibaho mu buzima hagati y'aya makipe. Mu mwaka wa 2002 Ronaldinho yari mu ikipe ya Brazil yegukanye igikombe cy'isi. Yari kumwe na Ronaldinho na Rivaldo, bakaba barafashije igihugu cyabo gutsinda ibihugu bikomeye. Igitego yatsinze Ubwongereza ku mukino wa 1/4 kiracyibukwa. Ku furete y'umuzamu witwa David Seaman yinjira mu izamu cyari igitego cy'ubuhanga bukomeye. Nyuma ya FC Barcelona Ronaldinho yakiniye AC Milan, aha nabwo yagumye kwerekana ubuhanga budasanzwe. Yakomeje gukina mu makipe atandukanye nka Flamengo, Atletico Mineiro, Querétaro yo muri Mexico na Fluminense. Ronaldinho yasize ku mupira w'amaguru mu mwaka wa 2018 nubwo yari atakigira imbaraga nka mbere. Urukundo abantu bamufitiye ntirwigeze rugabanuka. Ronaldinho azwiho kuba umukinnyi wishimye, ukunda kwidagadura, ukunda imbyino, umuziki ndetse no gusetsa. Yigeze gufungwa muri Paraguay mu mwaka wa 2020 kubera passport itemewe, ariko nyuma aza kurekurwa. Ubu asigaye yitabira ibikorwa byo kwamamaza, gutanga impanuro ku rubyiruko no gukundisha abana bato umupira w'amaguru. Ronaldinho umukinnyi uzibwa kubera ibikombe gusa, azahora azwi nk'umukinnyi wazanye umunezero mu mupira w'amaguru. Yatumye benshi bakunda ruhago atari uko atsinda, ahubwo kuko bari bishimye bareba umukino yakinaga. Ronaldinho ni ikimenyetso cy'uko umupira atari intsinzi gusa, ahubwo ari n'ikinamico y'ubuzima, ikinisho cy'umutima. Nta wundi wigeze ususurutsa abafana nkawe. Ngushimiye wowe wadukurikiranye. Iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Ubike gukora subscribe.